Yes, ibihe byiza ndetse n'umunsi mwiza nizere ko aho muri muguwe neza mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo. Ni amakuru akomeye cyane ari kugarukaho hirya no hino ku butaka bw'uburasirazuba bw'igihugu cya Kongo, mu karere ka Afurika y'ibiyaga bigari, hakurya y'ishyamba rya Kibira ndetse no hakurya y'inyanja ngari. Muraza kunyemerera mpere muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo nkubwira amakuru ari guturuka ku kibuga cy'imirwano hafi y'ikibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Mwabantu ibintu birakomeye cyane. M23 yongeye gutana mu mitwe n'igisirikare cya leta ya Kongo FARDC ndetse n'abazalendo muri ibi bice. Imirwano iremereye cyane yongeye gufata indi ntera. Ndaza kubabwira urugamba kandi ruri kubera muri teritwari ya Uvira muri Kivu y'Amajyepfo. Nanone rwongeye kwambikana rubyutse, amasasu navuga ari menshi cyane muri ibi bice bya Uvira, ndetse amakuru aranavuga ko M23 hari n'uduce yaba yasubijwemo inyuma. Mwabantu mwe, urugamba ntabwo rworoshye, gusa amagingo ya ngaya intare za Sarambwe zamaze kumanura imisada iremereye cyane iturutse mu mujyi wa Goma mu rukerera rw'iki gitondo. Ni imisada yiganjemo intwaro zikaze. Abasirikare kabuhariwe, abakomando bo ku rwego rwo hejuru barwanya intambara yo gufata umujyi wa Goma bamanutse muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo ku ikubitiro, bahereye ku kibuga cy'indege cya Kavumu, kuko ahangaha mwabantu mwe FARDC iri kuhagaba ibitero simusiga. Ndaje mbabwira urugamba ruri kubera muri ibi bice, ndetse ntago ndi buze kurenza ingoyi teritwari ya Warikare muri Kivu y'Amajyaruguru bidasubirwaho. M23 yamaze gufata umujyi wa Pinga, ndetse amakuru aranavuga ko batangiye kwerekeza muri Kalembe ndetse no muri zone Warikare centre. Ibi byose ndaje mbikubwire, ni amakuru akomeye cyane y'urugamba ari guturuka muri bino bice. Ndaza kukubwira ko koordinateri wa AFC M23 Colonel Nanga yateguje ko M23 aricyo gisirikare kigiye gusimbura FARDC. Uyu ni umuyobozi wa AFC M23 Colonel Nanga. Mu mbwirwaruhame yatangaje ku munsi w'ejo, yanavuze ko M23 vuba bidatinze ngo abanyekongo bitegure ko M23 igiye gusimbura FARDC kuba igisirikare cy'igihugu. Ati umusirikare wabaga mu ngabo za Tshisekedi uzifuza kujya muri M23 bizamusaba guhabwa andi mahugurwa. Igisirikare cya Tshisekedi yakinenze cyane, avuga ko nta kintu kirimo. Ni nako ku munsi w'ejo hagaragajwe amakuru akomeye cyane avuga ko ingabo za leta ya Kongo FARDC zikomeje gucika intege muri Uvira ndetse no mu bice bitandukanye byo muri Warikare ndetse no mu bice bya za Rucuro muri teritwari ya Rucuro. Ahangaha ngo bakomeje gucika intege ku rugamba, kuko magingo ya ngaya amakuru ava yaravuga ko bamwe banatangiye guhunga urugamba, cyane cyane aba FARDC, bavuga ko batagifite ibikoresho byo kurwanisha, ahubwo ngo hasigaye kuraswa gusa. Ati ntabwo ro twaraswa tureba, ati turakuramo akarenge kacu twigendere. Ibi byose rero birahari, biri kuvugwa, ndaje mbyinjiremo. Ndakubwira rero ibyo Colonel Nanga nanone yakomeje gutangaza. Yahambije ko Tshisekedi ngo atari guha agaciro ibiganiro bibi kubera muri Katari, ndetse ngo atigeze nabiha agaciro n'aka na gato, kuko ngo nta kintu yigeze abivugaho, ndetse ngo yoherezaga intumwa zigiye gukasa cyangwa gupfobya ibiganiro biri kuba, harimo na Therese Kayikwamba Wagner. Uyu ni minisitiri w'ububanyi n'amahanga wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ndetse Tshisekedi ku munsi w'ejo yaranamushimiye cyane ku bwitange ngo yagaragaje bwo gusabira ibihano u Rwanda azenguruka mu bihugu byo hirya no hino mu burengerazuba bw'isi. Ndaza kubwira ko witwa Frank Diong, uyu ni umwe mu batavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatanze ubutumwa bukakaye nyuma y'aho intumwa ze zihuye na Joseph Kabila Kabange. Uyu nguyu nawe urwanya ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo. Ndakubwira rero n'andi makuru akomeye cyane magingo ya ngaya. Mu gihugu cy'u Burundi hari amakuru avuga ko ishyaka rya CNDD-FDD riri ku butegetsi ridashaka ko amatora y'abadepite azatangazwa mu mbwirwaruhame. Ibi ngibi uyu nguyu Evariste Ndayishimiye yabitangaje mu buryo busa nkaho burimo uburiganya, kuko amatora ari kuba y'abadepite harimo uburiganya bukomeye cyane. Ndaza kunyarukira mu gihugu cy'u Burundi nkubwira iby'aya matora. Ndanakubwira rero magingo ya ngaya igihugu cy'u Rwanda cyongeye gutangaza ibintu bikomeye cyane ku bakomeje kugenda bapfobya igihugu cy'u Rwanda, nk'uko byatangajwe n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron. Yanenze ibinyamakuru
abantu ku giti cyabo ndetse n'ibinyamakuru byikorera ndetse n'ibya leta rero biri gukwirakwiza imvugo z'ibinyoma no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Yolande Macron ngiye kwihaniza bikomeye cyane n'umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda, ndaje mbyinjiremo mbabwira amakuru menshi cyane. 5 kuri 5 reka mbahereze ikaze nanabasabe gukora subscribe mwe mutarayikora kugira ngo tujye tubana mu makuru n'ibiganiro tubategurira kuri uyu muyoboro. 5 kuri 5 ndiko tubagezaho amakuru ya mbere yizewe yacukumbuye kandi aturutse ku isoko. Ikaze. Reka munyemerere aya makuru nyahere muri teritwari ya Kabale muri Kivu y'Amajyepfo ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu rwongeye kwambikana, rwongeye kubyuka rwahinanye hagati y'ama 23 n'ingabo za leta ya Congo FARDC. Ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC rigizwe na FARDC, FDLR ndetse n'abazalendo babyutse bagaba igitero gikomeye cyane nanone mu gace ka Katana kari kugenzurwa n'umutwe wa 23 rwanya ubutegetsi bw'igihugu cya Congo. Ku manywa y'uyu munsi tariki ya 8 Kamena 2025 nibwo ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC bongeye kugaba ibitero bikaze ku kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu mu gace ka Katana haherereye nyine hafi y'iki kibuga cy'indege. Iki kibuga cy'indege cya Kavumu ni nacyo kizwi nk'ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Bukavu muri ino Kivu y'Amajyepfo. Ni igitera amakuru ava muri ibi bice avuga ko uruhande rwa leta rwahakubitiwe mu buryo buremereye cyane kuko bahateye baturutse muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega n'ubundi hari muri teritwari ya Kabale. Iyi mirwano yahuzaga impande zombi amakuru akomeza avuga ko ishobora kuba yamaze umwanya ungana n'amasaha agera kuri 2 n'igice kuko yatangiye ku isaha yine agera ku isaha 5 n'igice. Ndetse amakuru aravuga ko ni imirwano yanongeye kumvikanamo urusaku rw'imbunda ziremereye cyane ndetse n'izoroheje, aho iyi mirwano yanasize abaturage benshi bahunze mu buryo butunguranye kuko byari ibitero bisa nkaho bitunguranye. Iyi mirwano kandi yongeye kumvikanamo urusaku rw'imbunda zikaze za M23. M23 imaze iminsi deploying intwaro zikaze muri ibi bice cyane cyane hafi y'iki kibuga mpuzamahanga cy'indege cya Kavumu. Amakuru avuga ko iyi mirwano yari ikomeye kandi yaguyemo abazalendo bagera kuri 11, ndaho uyu mubare kandi ushobora kuza kwiyongera kuko amakuru aranavuga ko hari abo M23 yarasiye hafi ya parike y'igihugu ya Kauzi Biega. Urugamba rwatangiye kuri aya manwa rwarinze rugeza nyine ku isaha y'isa 5 n'igice, aho abazalendo bari bateye baturutse muri parike y'igihugu ya Kauzi Biega bagatera iki kibuga cy'indege cya Kavumu ndetse n'aka gace ka Katana muri rusange. Aya makuru akomeza avuga ko uruhande rwa leta rwakoze cyangwa rwagabye iki gitero benshi ngo bahungira muri parike y'igihugu, ndetse hari n'andi makuru avuga ko ingabo za leta ya Congo FARDC zo zabaye zumva urusaku rw'imbunda ziremereye cyane za M23 bagakizwa n'amaguru muri ibi bice. Rwari urugamba rutoroshye naka na gato. Ibi byanatumye kandi uwitwa Lieutenant General Pacifique Masunzu yongera guteguza ibitero bikaze ngo agiye kugaba mu Banyamurenge mu rwego rwo guca intege uyu mutwe wa 23 ukomeje kubarusha imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Ndetse amakuru aranavuga ko igisirikare cya leta ya Congo FARDC gikomeje gucika intege ku rugamba mu buryo bukomeye cyane nk'uko amakuru ava muri ibi bice byo muri Kivu y'Amajyepfo abivuga. Ingabo za leta ngo zigowe no kubona ibikoresho bya gisirikare ndetse n'ibindi. Nk'uko rero umwe mu barwanyi wo muri FARDC utifuje ko amazina ye atangazwa yavuze ko ngo bakomeje gutsindwa mu buryo buremereye cyane. Ati turi gutsindwa n'umutwe wa 23 duhanganye ku rugamba ngo atari uko tudashoboye ahubwo ari uko turi kubura ibikoresho. Avuga ko umwanzi ukomeye cyane ariwo yise M23 ukomeje kwagura ibirindiro byabo muri Kivu y'Amajyepfo. Ndetse yasobanuye ko ubwo abarwanyi ba M23 bafataga umujyi wa Pinga ku munsi wo kuwa 4 w'iki cyumweru, ati nta kindi twari gukora, ati byagaragaye ko twarushijwe imbaraga mu buryo bukomeye cyane. Ati ni imirwano yabaye n'ubundi bisa nkaho twacitse intege hano Pinga, ati no mu duce twegereye ino Pinga. Ni mu gihe rero abarwanyi ba AFC M23
M23 bakomeje kwagura ibirindiro byabo kuko bakomeje no kwerekeza imbunda zikaze mu gace ka Kalembe, ni agace gahana imbibi n'ino centre ya Pinga. Kuri ubu rero mbere yuko M23 ngifata aka gace ka Pinga, yari maze iminsi iteguje abaturage baho ko ishaka kwigarurira ino centre ya Warikare ndetse n'iki kibuga gitoya cy'indege cya giherereye hano Ipinga. Mbere rero yifatwa ry'umujyi wa Goma na Bukavu, nyuma yaho gato abarwanyi ba leta ya Kongo FARDC bahisemo guhungira mu bice bitandukanye harimo na teritwari ya Warikare kuko babonaga nta yandi mahitamo bafite. Ati uyu yakomeje atubwira ko kugeza ubu ngubu ibitero ngo bari kugaba byose M23 bari kubisubiza inyuma, ngo uhereye muri teritwari bagiye barwanamo mu minsi ishize, teritwari ya Fizi, teritwari ya Mwenga, teritwari ya Walungu, teritwari ya Uvira, teritwari ya Karehe, aho hose ni muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no muri Kivu y'Amajyaruguru. Yavuze ko basubijwe inyuma muri Warikare, Masisi, Rubero, Rucuro ndetse ngo bakomeje no kuhakubitirwa mu buryo bukomeye cyane. Hari n'andi makuru avuga ko M23 yatangije n'ibindi bitero bikomeye cyane muri teritwari ya Rubero, bagamije gufata rero umujyi wa Butembo, ni umujyi mukuru w'ino teritwari ya Lubero. Reka nkomereze ku byo Kone Nanga ni coordinateur wa AFC M23 yongeye gutangaza, byongeye gutitiza Perezida Tshisekedi. Yavuze ko M23 ari igiye gusimbura FARDC mu gihe kitarambiranye. Kone Nanga yabitangaje ubwo yari mu kiganiro aherutse kugirana n'umushakashatsi Alain Destin. Uyu munyapolitiki wahoze ukuriye komisiyo y'amatora muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo yasezeranyije abanyekongo ko AFC M23 iriho ngo kubwo kurwanirira abanyekongo bose. Ati kandi iyi AFC M23 nicyo gisirikare kizasimbura FARDC. Kone Nanga yavuze ko M23 kuri ubu ngubu ngize neza akababaro k'abanyekongo. Ati iki nicyo gisirikare cy'igihugu kizasimbura FARDC. Kone Nanga yanijeje abanyekongo bose ko ikibazo cy'umutekano cy'imbere mu gihugu ngo kibabangamiye ngo kizarangira, by'umwihariko ubwicanyi bukorerwa mu bice bitandukanye by'iki gihugu cyane cyane biri kugenzurwa na AFC M23. Ati twiteguye kubashakira umuti w'iki gisubizo cy'umutekano muke, ati tugafata ibice byinshi. Amakuru rero kugeza ubu ngubu aravuga ko nubwo M23 ikomeje kugenda ifata ibice byinshi hano muri Kivu y'Amajyaruguru n'iy'Amajyepfo, ariko nayo ngire kugenda isubizwa inyuma mu bice bya Uvira ndetse magingo ya ngaya. Biranavuga ko M23 n'ubundi yongeye gukaza ibitero bikaze nyuma yuko ku munsi w'ejo ngo yasubijwe inyuma mu bice bitandukanye. Gusa nta makuru yagiye atangazwa n'abapropagandisti batangaza amakuru ariko barimo kwa Tshisekedi. Rero bavuga ko ngo M23 yaba yarasubijwe inyuma mu gace ka Rurambo. Aha Rurambo naho ni muri teritwari ya Uvira n'ubundi muri Kivu y'Amajyepfo, ni ku ndodo ya Rurambo. Aha naho hakomeje kumvikana ubugizi bwa nabi ndetse n'ibitero bikaze bikomeje kugariza abaturage batuyeyo ndetse mu buryo budasobanutse. Reka n'ubundi nerekeze ku magambo yandi yatangajwe na Kone Nanga avuga ko Perezida Felix Antoine Tshisekedi Tshilombo ari uri kudobya inzira y'ibiganiro biri kubera Doha muri Qatar. Ati ni nawe watumye njyewe mfata icyemezo cyo gukura intumwa zanjye hari Doha muri Qatar. Uyu ni Kone Nanga. Muri Werurwe 2025 nibwo leta ya Qatar yatangiye guhuza AFC M23 n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ariko bigaragara ko impande zombi zananiwe kumvikana ku ngamba ziganisha ku masezerano y'amahoro agamije gukemura impamvu muzi z'umutekano muke mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Gusa mu ntangiriro za Mata 2025 nibwo AFC M23 yakuye abarwanyi bayo muri Warikare no mu bice bihana imbibi hatabaye imirwano, yerekana ko ifite ubushake bwo kuganira na leta ya Kongo ndetse no gushyira umukono ku masezerano y'amahoro. Iri huriro rya AFC M23 ryasabye leta ya Kongo nayo gufungura abantu 700 barimo abakekwaho gukorana n'uyu mutwe wa M23 ndetse n'abanyamuryango baryo. Iki cyemezo cyari icyemezo gikomeye cyane kuko Perezida Tshisekedi ntabwo yigeze abikurikiza. Ibi byanatumye M23 yongeye gutangaza ko Tshisekedi ari kugenda amaguru ntege mu biganiro. Mu kiganiro na Dr Alain Destin wabaye senateri mu Bubiligi yagiranye na Kone Nanga, coordinateur wa AFC M23, yizeje
abanyekongo bose ko M23 ngo izaba igisirikare cy'igihugu, ati ntabwo tuzita ku byo kudajya ibiganiro kwa Tshisekedi, ati twebwe tuzakomeza urugamba, tuzakomeza inzira y'amahoro, ati kandi ikibazo cy'umutekano muke mu burasirazuba bwa Kongo kizakemuka burundu. Yego, hanyuma yitwa Tshisekedi ati rwose ngiye ngomba gufata indabo nkashyira Kayikwamba wanjye. Byari bimeze bite bwana Nsanzimfura? Ashyira Kayikwamba, yego, ni Perezida Felix Antoine Tshisekedi Chilombo yahaye indabo Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'iki gihugu Therese Kayikwamba Wagner nk'uburyo bwo kumushimira. Tshisekedi yatunguranye, urumva? Yego. Aha Kayikwamba izi ndabo ni Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga n'Ubutwererane w'iki gihugu mu biro bye hariya i Kinshasa. Muri iyi nama Perezida Tshisekedi yashimiye bikomeye cyane icyo yise intambwe ifatika igihugu cye kimaze gutera ku ruhando rwa diplomasi mpuzamahanga, bigizwemo uruhare na Kayikwamba, by'umwihariko yigeze zishyira Christophe Rutundura. Aha rero niho bavuze ko Tshisekedi ashobora kuba ari n'indaya. Niho wumva ko bafite ukuri. Rutundura rwabaga rugeze hagati ye na Dr Vincent Biruta. Ni Vincent Karega? Vincent Biruta wari uhagarariye u Rwanda. Yego. Yego. Rero reba Kayikwamba, reba ibiganiro byagiye bipfa i Rwanda. Magingo yanga Tshisekedi avuga ko Kayikwamba, yego, ngo yagaragaje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ku ruhando mpuzamahanga mu rwego rw'umutekano. Yarayivuganiye. Yego, ngo mu mutekano muke mu burasirazuba bw'iki gihugu, ndetse no mu bitero bya diplomasi byakozwe mu guhashya igitero cy'u Rwanda. Yego. Yavuze ko amabwiriza ngo yaratanzwe, ngo kandi yanatanze umusaruro, ngo ati kandi umusaruro uboneka. Mbere yo kugaragaza ko Kayikwamba ngo ari umuntu w'intwari cyane, yego, Tshisekedi yahise abanza mu kubita indabo. Urumva? Yego, ati rwose akirura intwari. Nyuma y'igihe uyu mugore, ariko ngo ujye ushimira umuntu akiriho, ufite icyo umushimira rwose umushimira. Yego. Mu gihe rero uyu mugore Kayikwamba amaze iminsi azenguruka hirya no hino ku isi atakambira amahanga ngo afatire ibihano u Rwanda, yego, kubera ibirego Kinshasa ishinja u Rwanda kuba rushyigikiye umutwe wa M23. Ni ibirego byashyigikiwe rero n'ibihugu byiganjemo byo mu burengerazuba bw'isi, ku buryo bimwe na bimwe byafatiye ibihano u Rwanda, ari nako rero u Rwanda rwotswa igitutu mu buryo bukomeye cyane rusabwa guhagarika ubufasha ruha M23 no kuvana ingabo zaro ku butaka bwa Kongo. Yego. U Rwanda rero rwakunze kwamagana imyitwarire mibi y'ibihugu irangwa no gufata uruhande mu kibazo cyo mu burasirazuba bwa Kongo, aho gukemura impamvu muzi zatumye amakimbirane mu burasirazuba bwa Kongo abaho. Yego. Kuri ubu Repubulika ya Demokarasi ya Kongo navuga ko bimaze igihe, yego, bigaragara ko idashaka inzira y'ibiganiro. Binyuze rero muri Perezida Tshisekedi, we avuga ko adakozwa ibyo kuganira n'umutwe wa M23 kugira ngo habe hagaruka amahoro, basinye n'amasezerano. Kuganira n'ibyihebe si ibyanjye. Ati sinaganira ngiye n'ibyihebe. Ati ntabwo ibyo ari ibishoboka. Nyibutsa agace M23 iherutse gufata hano muri teritwari ya Walikare. Umutwe wa M23 uri kugaragaza ko mu by'ukuri umwana burya adasya, ko ahubwo icyo akora cyangwa se ashoboye ari ukuvoma. Urumva? Hari agace kapinga kafashwe, dusubiriye article ubundi twinjire noneho kubwira ukuntu byaje kuba bigenda burya. Yego, no kuvuga ngo amakuru aravuga ko kugeza ubu ngubu M23 na Twirwaneho bamaze gufata agace kapinga muri teritwari ya Walikare muri Kivu y'Amajyaruguru mu buryo bwuzuye. Yego, ntabwo ari mu buryo bwuzuye bwana Nsanzimfura. Bafashe inkengero za pinga, ndaje ndabyinjira ngo ndakubwira. Okay. Yego, kuva rero ku itariki 5 nibwo aba barwanyi ba M23, uyu munsi turi 8, iminsi 3 irihiritse, nibwo hari ibice byegereye iyo pinga M23 ikoreramo ama operation, turaje tubyinjiremo. Yego, n'abarwanyi ba M23 babohoje igice kimwe nk'uko bivuga cya Hapinga, harereye mu birometero bike cyane uvuye muri centre ya Walikare iri kugenzurwa n'uruhande rwa leta. Yego, amakuru abyemeza aravuga ko kugeza ubu ngubu
imirwano ikomeye cyane yabereye muri bice bya Walikale yasize abaturage benshi bahunze. Yego. Iyi Pinga rero iri muri Walikale yongeye kwisubizwa n'intare za Sarambwe nyuma y'iminsi mike bayikuyemo kubera ibiganiro byabaga hagati ya Kinshasa n'uyu mutwe wa M23 biberetse muri Qatar. Ibiganiro amakuru avuga ko iminsi 30 ishize impande zombi zakuyeyo intumwa zayo bafata umwanzuro wo kutumvikana, niko navuga. Yego. Iyi Pinga ifashwe mu gihe iminsi igera kuri 3 ishize abarwanyi ba M23 batangaje ko bagiye kuyisubiza nk'uko ihuriro ry'ingabo za leta ya Congo FARDC ngo bahagabye ibitero. Yego. Ariko bikarangira babikubitanye. Ariko byari bimaze iminsi bivugwa ko M23 yari yarashinze bimwe mu bibunda bikomeye hano mu bice bya Walikale bireba ahangaha Pinga ina deploying ingabo. Byaragaragara ko bari bamenye ko amahoro hari Doha atari kuhabonekera. Yego. Magingo yanga rero kugeza ubu ngubu wa gatatu amakuru yari ahari nuko abarwanyi ba M23 kuva kwa gatatu bakomeje kwisuganya mu bice bitandukanye byo muri teritwari ya Walikale na Masisi. Aha za Kalembe uzi ama deployment amaze iminsi akorerwa. Uzi za Kibati. Yego. Magingo yanga rero urugamba rwo gufata Pinga amakuru aravuga ko rushobora no kwaguka. Aba barwanyi ba M23 bewe na General Sultan Emmanuel Makenga bagakomeza kwagura ibirindiro byabo muri Walikale, bagafata na centre ya Walikale. Nabyo birashoboka. Ariko agace ka Kalembe ko yego nako biraguko kari bubi. Rero hari ubuhamya twahawe n'umwe mu barwanyi ba AFC M23 abuhereza imboni zacu zitugezaho umva ukuntu byagenze. Coalition ndetse ngo batangiye no gucika intege. Ngo nabagwakegabwaho ibitero ngo basubize, ngo bari guhita bihungira bagafunyamo bakiruka. Muri ubu butumwa twahawe ibikubiyemo ni byinshi, ariko iby'ingenzi ni uko ihuriro rirwana ku ruhande rwa guverinoma riri kumva aba ba M23 rirwaneho babagabyaho ibitero bo batinzwa no kumva barashwe. Yego, bagakizwa n'amaguru, kibunamo amaguru. Rero uyu murwanyi utashatse ko amazina yatangazwa agahamya ko umuhate w'ingabo zirwana ku ruhande rwa leta wacogoye kandi ko rwose bigaragaza ko zatsinzwe. Ati wo turwana nawe yacitse intege ntawe, ati nta n'uwo ukihaba, ati numwe, ati numwumva, ati urumva, ati ntago, ati bumva imirindi, ati bumva imirindi yacu bakiruka, ati bumva imirindi rwose bakiruka. Ati wenda naho bumva ngo yarashe ni kwa kundi ngo babaje kwiba gusa, urumva yaza kwiba wenda nk'umwanzi akaza kwiba, hanyuma nyiri ibintu bije kwibwa yagira ngo arirwanira ukumva ngo bararashwe. Kumva noneho uyu murwanyi avuga ko uyu yita umwanzi wabo ari we urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa yacogoye mu bihe byose, ngo yarakunze kugabamo mu bice byose yakunze kugabamo ibitero, ngo yaba muri Kivu y'Amajyepfo na Kivu y'Amajyaruguru hose rwose yacitse intege. Ubwo rero agasobanura ko ubwo barwanyi bo muri AFC M23 bafataga iyo Pinga twavugaga yafashwe kuwa 4, ngo nta kurinda kwigeze kugaragara, nta kurinda kwigeze kugaragara cyangwa se kwihagararaho, urumva, kubera ko ngo izi ngabo zahise zihunga zirigendera, ntibyigeze hangayikisha rwose. Barakubiswe kandi wibuka ko hari amaze iminsi bakiriye Lieutenant General Pacifique Masunzu hariya Walikale, ndetse n'uruzinduko rwaje rukurikira rwa Somo Kakore Evariste babasaba gukenyera bakagira gute bagakesha. None byabashobeye, abahungu baranamusabye ko yahama hano Walikale akaba ariho yobora urugamba, ariko atinya kuraswa. Beni seho yarayo kabiri yahise asubira ikisanganya nuko. Ariko ndetse kandi mu mirwano yabaye hagati y'impande zombi kuri uwo munsi wo kuwa 4 nyine nta mirwano yabaye, ahubwo Pinga bayifashe byoroshye. Noneho kuwa 5 nibwo bagerageje kurasana byibuze byatakeshe 3 mu nce turi mu nkengero ya Pinga, ariko abarwanyi ba M23 ntibyabujije kwagura ibirindiro byabo. Zira ngabo zarakubiswe ngo zirashorerwa nta guhagarara, ngo byigeze ngo rwose ngo barahunze
yego barihungira. Noneho kuri wa gatanu ho ngo kwari nko kuzishorera, ngo zavuye mu duce turi mu nkengero za Pinga, nta guhangana kubayeho pe, ngo zacitse intege ku buryo bukomeye. Ubwo rero mbere y'ifatwa rya Goma na Bukavu murabizi, na nyuma yabwo gato abarwanirira ubutegetsi bwa Kinshasa burangajwe imbere na Tshisekedi, nubwo bwatsindwaga urugamba, ariko byibuze babonaga ko barwanaga bashyizeho umwete, bakaza kurushwa imbaraga ariko barwanye. Ariko ubu ngubu noneho ngo hari ubugwari ngo n'ibigwari byigendera ku mirongo y'urugamba. Uyu waganiraga n'imboni yacu yanatubwiye ko izi ngabo za leta n'Uvira zarindiriye ko ziraswaho zikihungira. Ati urebye na bariya bari Uvira bategereje isasu ngo bahunge. Ati na bariya bari Uvira nta kindi barimo, bategereje isasu ngo bahunge, kuko ngo isasu hano Uvira nirivuga kwarishane bazahunga bafunyemo. Uyu mutangabuhamya rwose, cyangwa se uyu umwe mu barwanyi ba M23 bw'imboni zacu yabihuhuye. Ariko kandi kuri ubuho ibitero mu by'ukuri muri Walikare birasa nkaho byacogoye, ariko bicogora. Hari amakuru mfite ahangaha y'ubutasi avuga ko hari uduce M23 yirukanwemo, urumva yasubijwemo inyuma. Hari agace kitwa gace M23 rwose yakuwemo, urumva. Yego. Ni umusozi witwa ngo ni Inkobe, uri strategique cyane mu bya gisirikare. Uyu musozi uherereye mu murenge wa Kisimba, ni mu karere muri teritwari ya Walikare nyine, urumva. Ariko aha Kisimba M23 naho imaze iminsi ivuga ko ishaka kuhakuramo. Gusa byarangiye iyi Nkobe kuwa gatanu ni Inkobe yafashwe na M23. Ngo ni Inkobe yafashwe na FARDC. Yego. Nyuma y'imirwano ikaze ngo yabaye hagati y'impande zombi. Bikavuga ko ubwo n'amakuru atangazwa n'abaturage bahariya, avuga ko ingabo za FARDC hamwe na Wazalendo bafashe imisozi ireba hejuru y'imidugudu ya Karinga na Kisone, nayo ubu iri mu maboko y'ingabo za leta. Ayo makuru kandi akomeza avuga ko inyeshyamba za M23 zasubiye inyuma zigana mu gace ka Ikobo, aho zikomeje kongera imbaraga mu birindiro bya Rusamambu bimaze iminsi bifashwe, ndetse na Bukumbirwa guhera ku wa gatanu, ngo bari kwitegura ibitero simusiga, ibitero karundura karaha butaka bishaka kugabwa ku birindiro by'igisirikare cya leta. Ubwo rero abayobozi bo mu rwego rw'ubuyobozi mu gace ka Onyanga kari muri Walikare baravuga ko hari impungenge z'uko inyeshyamba zishobora kugota umujyi wa Pinga, bityo barasaba ingabo za leta kongera umubare w'abasirikare muri ako gace kugira ngo baburizemo ibikorwa by'iterabwoba bya AFC M23. Twitsa ko imirwano mishya nubwo umubare w'abahitanywe nayo niyo ntambara utaramenyekana yateje umwiryane n'imibereho mibi ku bantu amagana bamaze kwimuka bava mu byabo, bakaba bari kubaho mu buzima butarimo ibyangombwa by'ibanze, cyangwa se butarimo butuzuye mu by'ukuri, ubuzima ubuzima budasengeye. Yego. Hanyuma yitwa Frank Diong yatanze ubutumwa bukakaye cyane nyuma y'aho intumwa ze zihuye na Joseph Kabila Kabange. Uyu Frank Diong washinze ishyaka rya MRS, ubwo ni Movement Radical pour la Changement. Ubwo kabisa ubuvanze indimi, cyitwa igifaransa kiragoye, gusa ni Mouvement Radical pour la Changement, pour le changement. Yego. Ni ishyaka ritavuga rumwe n'ubutegetsi bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, yatangaje ko nta guca ku ruhande ko ashaka gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Felix Antoine Tshisekedi. Ubutumwa butanze nyuma y'aho intumwa ze zaturutse mu bihugu bitandukanye by'i Burayi na Amerika tariki ya 2 Kamena 2025, ahuye na Joseph Kabila wayoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kuva muri 2001 kugeza muri 2019, kuri ubu uri mu mujyi wa Goma kuva muri Gicurasi 2025. Uyu Diong yagize ati, aha ndi Buruseli, ati nohereje mu mujyi wa Goma intumwa za MRS, ati sinabohereje kuganira, ati si ugushyigikira, ahubwo
ni ugutangiza gahunda yo guca ukubiri byuzuye n'ubutegetsi buriho bwa Tshisekedi. Uyu munyapolitike rero uri mu buhungiro mu Bubiligi yasobanuye ko nta ntumwa ze zanahuye n'abayobozi ba AFC M23 barimo Kone Nanga, Bertrand Bisimwa, Freddy Kanaki ndetse na General Major Sultan Emmanuel Makenga. Mu butumwa yashyize ahagaragara ndetse anashyiraho umukono, yagaragazaga ko rero ngafunze icyitwa diplomasi cyose ndetse n'umushinga ugamije gukuraho ubutegetsi bw'igitugu bwa Perezida Tshisekedi. Yavuze ko nyuma y'aho Kabila ageze mu mujyi wa Goma, ku banyekongo rero ijambo yabagejeho tariki 23 Gicurasi 2025 na mbere y'uko asesekara mu mujyi wa Goma, bagiranye ibiganiro buryo ndetse byari ibiganiro bitaziguye, bemeranya ko ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi ngo butemewe n'amategeko ngo bakwiye kubukuraho. Yego, ni nko kugambana. Uyu Diango kuri gahunda yo gukuraho ubutegetsi bwa Perezida Tshisekedi, yego, ngizashingira ku ngingo 64 y'itegeko, ku ngingo ya 64 y'itegeko nshinga ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, iha abanyekongo uburenganzira bwo kuburwanya kubera ko amategeko atabwemera. Yego, ni ukuvuga ngo itegeko rya 64 rya Kongo riravuga ko ubutegetsi buriho iyo abaturage batabwemera bafite uburenganzira bwo kubukuraho. yego, Magingo aya rero Tshisekedi ari mu mazi abira mu buryo bukomeye cyane. Urumva abanyapolitiki batandukanye bari baranagiye mu buhungiro mu gihe cya kera, Kabila yabatinyuye, nabo batangiye kugaragaza ko bashoboye kandi bafite umusanzu batanga mu guhagarika ubugizi bwa nabi bukorerwa mu burasirazuba bwa Kongo. Yego, hanyuma Leta Zunze Ubumwe za Amerika zabujije abaturage bazo gukorera ingendo mu bihugu 21, urumva, byo hirya no hino ku isi birimo Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Kongo cyo kimwe n'ibihugu bashyizwe mu gatebo kamwe, bashyizwe ku rwego rwa 4. Leta ya Amerika isobanura ko ibihugu biri kuri uru rwego rw'ibiteje cyane ikibazo, ikindi ikaba idafite ubushobozi bwo kuba yatabara abanyamerika babirimo mu gihe bakeneye ubufasha bwihuse. Yabwiye abaturage bayo iti, aha hantu ni habi cyane, bityo mushobora kwishyira mu bibazo bikomeye mu gihe mwakwerekezayo. Ibihugu Amerika yasabye abaturage bayo kwirinda birimo ibikunze kurangwamo intambara ndetse n'ibisanzwe bidacana uwaka nayo. Usibye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, ibindi ni Afghanistan, Belarus, Birmani, Burkina Faso, Repubulika ya Centrafrica, Haiti, Iran, Iraq, Libani, Libya, Mali, Korea ya Ruguru, Urusiya, Somalia, Sudani y'Epfo, Syria, Ukraine, Venezuela ndetse na Yemen. Ibihugu byose Amerika yabujije abaturage bayo kubigereramo uruzinduko. Yego, tugere mu Rwanda hano gatoya, tubabwire ko umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron yanenze ibinyamakuru byabaswe no gukwirakwiza ibinyoma no guharabika igihugu cy'u Rwanda. Yolande Macron yanenze ibinyamakuru byose bikomeje gusubiramo ibinyoma bigamije guharabika igihugu cy'u Rwanda n'umuyobozi wacyo Perezida Paul Kagame. Kuva rero tariki ya 5 Kamena 2025 nibwo ibinyamakuru mpuzamahanga bitandukanye byongeye gutangaza inkuru zishinja u Rwanda kohereza ingabo mu burasirazuba bwa Kongo ndetse muri rusange mu gihugu hose. Ikinyamakuru rero nka NBC News cyo cyatangaje ko ngo cyabonye ibimenyetso bigaragaza ko ingabo z'u Rwanda RDF zikorana n'umutwe witwaje intwaro wa M23 mu burasirazuba bwa Kongo. Muri ibi bimenyetso rero bagaragajemo abasirikare babiri ngo bashimuswe n'ingabo za leta ya Kongo FARDC n'umutwe wa FDLR. Hashize imyaka igera kuri 3 igisirikare cy'u Rwanda RDF gisobanuye ko abasirikare babo batari ku butaka bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ndetse magingo aya ngaya
hari n'abasirikare benshi bagiye bafatirwa ku rugamba barimo uwitwa Koporo Nkundabagenzi Elise. Yego, Koporo Nkundabagenzi Elise. Yego, ndetse yego ni umu FDLR. Yego, n'uwitwa rero Ntwari Gadi, ngo bashimuswe ubwo bari ku burinzi ku mupaka muri Gicurasi 2022 basaba leta ya Kongo kubarekura bwangu bakajya mu gihugu cy'u Rwanda. Uyu Koporo Nkundabagenzi n'uyu Peter Ntwari, yego, batashye muri Kamena 2022 nyuma y'ibiganiro byagizwemo uruhare na Angola, yari umuhuza w'u Rwanda na Kongo washyizweho n'umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Inkuru ya NBC News yagizwemo uruhare n'umunyamakuru umaze igihe kinini yibasira u Rwanda witwa Michela Ulong. Uyu rero ni umwongerezakazi yagaragaje ko ngo yishimiye umusanzu yatanze. Yego, rero hari izindi nkuru zigera kuri ebyiri zasohowe n'ibinyamakuru bitandukanye birimo na The Economist, yego, tariki ya 5 n'iya 6 Kamena, zivuga ko Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame ari umunyagitugu wigaruriye imitima y'abanyamahanga, yego, ndetse n'imvugo ngo isanzwe ikoreshwa n'abandi bose barwanya u Rwanda. Umuvugizi wa guverinoma y'u Rwanda Yolande Macron we yashingiye rero kuri ibi byose byagiye bitangazwa n'ibi binyamakuru, agaragaza ko gusubiramo ibi binyamakuru ku Rwanda no kugoreka amateka ya Perezida Paul Kagame ngo byabase ibinyamakuru mpuzamahanga ku buryo bidashobora kubona ibindi biri kuba hirya no hino ku isi. Yego, yagize ati ibi birenze urugero n'ibintu byose biri kuba ku isi kuri ubu, guhora basubiramo ibinyoma no kugoreka amateka y'u Rwanda na Paul Kagame bigaragaza ko byarenze kuzura intekerezo zabo. Ati n'ububata. Leta y'u Rwanda isobanura ko nta ngabo zayo ziri mu burasirazuba bwa Kongo kuko idashobora kwivanga mu makimbirane areba abanyekongo. Yagaragaje ko ibi birego biba bigamije guhishira imiyoborere mibi ya leta ya Kongo yahaye rugari imitwe nka FDLR na Wazalendo. Yasobanuye ko bitewe n'umugambi umutwe w'iterabwoba FDLR ufite wo guhungabanya umutekano w'igihugu cy'u Rwanda ukaba ukomeje guhabwa ubufasha na leta ya Kinshasa, rwakajije ingamba z'ubwirinzi ku mupaka mu rwego rwo kubungabunga umutekano w'abaturage muri rusange. Yego, ni Yolande Macron, yego, ukomeje kugenda anenga ibihugu bitandukanye, cyane cyane ibihugu byo mu burengerazuba bw'isi ngo nibyo biri gutiza umurindi. Yes, yitwa Minisitiri w'Ubutabera muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Constant Mutamba, yamaze amasaha 8 ahatwa ibibazo n'ubushinjacyaha bwo mu rukiko rusesa imanza ku cyaha cyo kunyereza miliyoni 19 z'amadolari yo mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani mu ntara ya Chopo. Ni ubwa kabiri Minisitiri Mutamba ageze imbere y'ubushinjacyaha nyuma yaho inteko ishinga amategeko ya Kongo itanze uburenganzira bwo kumukurikiranaho iki cyaha tariki 29 Gicurasi uyu mwaka, nk'uko byagenze ku ya 3 Kamena. Ku ya 6 Kamena nabwo yagiye mu biro by'umushinjacyaha mukuru aherekejwe n'abanyamategeko be ndetse n'abaturage benshi bamushyigikiye bagendaga basakuza aho banyuraga hose. Bitewe rero n'ako kavuyo abaturage bari bafite, ku biro by'umushinjacyaha hoherejwe abapolisi benshi bagerageza kubatatanya bakoresheje imyuka iryana mu maso. Minisitiri Mutamba yageze mu biro by'umushinjacyaha mukuru saa 7 z'amanywa n'amasaha ya Kigali saa 3 z'ijoro, nibwo umushinjacyaha Sylvain Karuvila yamurekuye anahita rwose amumenyesha ko azongera kwitaba tariki ya 9 Kamena. Ubwo Minisitiri Mutamba yari imbere ya komisiyo yihariye y'inteko yari ishinzwe gusuzuma dosiye ye, yemeye ko miliyoni 19 z'amadolari zari zarateganyijwe mu mushinga wo kubaka gereza ya Kisangani zayoherejwe kuri konti y'ikigo cya Baringa asaba imbabazi. Uyu muyobozi kandi yavuze ko kuva yaba minisitiri yahuye n'imbogamizi zitandukanye
kuko afitanye amakimbirane na Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa Tuluka utamwifuza muri guverinoma. Mutamba yari yararahiye ko atazigera ngo yitaba ubushinjacyaha mu rukiko rusesa imanza, kuko ngo rwose umuyobozi wabwo Firmin Mvonde adafite ububasha bwo kumuhamagaza, kuko nawe akurikiranyweho kunyereza ibihumbi 900 by'amayero rwa miliyoni, nka miliyoni nka miliyari y'amadolari, nka miliyari y'amadolari, yego, ngo yaguzemo inzu mu gihugu cy'Ububiligi. Mbere akavuga ati wowe waracije miliyoni 19 waranyereje miliyoni 900. Ariko Mutamba mbona ko ikizaba ari ukumukatira burundu. Usanga hari ibindi bamukeka, birashoboka cyane. Yego, twambuke hakurya y'inyanja ngari, naho hari amakuru menshi cyane abantu bakwiye kumenya. Yego, tuyinjiremo ariko gato. Hari inkuru nari mfite aha ngaha bivuga ko Kongo yongeye kwitambika u Rwanda. Urumva ite kuko hari amakuru avuga ko Imanabo muri Guinea Equatorial hari hateraniye inama y'abakuru b'ibihugu b'umuryango w'ubukungu w'ibihugu byo muri Afurika yo hagati CEEAC, yatangiye kuri wa gatanu. Ibyo bihugu byari byayitabira harimo Angola, Congo, Brazzaville na Congo Kinshasa, harimo Cameroon, harimo Gabon, harimo Chad, harimo Guinea Equatoriale, harimo Centrafrica, u Rwanda, u Burundi na Sao Tome et Principe. Yatangiye rero kuri wa gatanu tariki 7 Kamena. Mu byitezwe rero muri iyi nama, cyangwa se byari byitezwe, hari ubuhererekanya ububasha hagati ya Guinea Equatoriale n'u Rwanda, kuko niko byanagenze, kuko ari rwo rutahiwe mu kuyobora uyu muryango. Gusa nubwo byagenze gutyo, ariko Kongo ntibikozwa kuko yitwaje umwuka mubi ifitanye n'u Rwanda, ibyo irabyitambika. Ku wa 4 Kamena habaye inama y'abaminisitiri, avuga ko Minisitiri Lucas Abaga Nshama ushinzwe ibijyanye no kwihuza muri Guinea Equatoriale yahuje uruhande rw'u Rwanda n'urwa Kongo baganira ku mwuka mubi umaze igihe. Bivugwa ko kubera ibibazo biri hagati y'ibihugu byombi, Kongo yashatse kwitambika ko u Rwanda rwayobora uyu muryango, kugeza naho rwo ruvuze ko ngo bigenze bityo rushobora gufata umwanzuro kuvamo, ndetse ngo na Kongo ikavuga ko yabigenza ityo. Jeune Afrique yatangaje ko atari ubwa mbere ibihugu byombi bigiranye ukutumvikana mu nama ya CEEAC, itanga urugero ku ibaruwa yandikiwe perezida wa Comoro ariwe Azali Assoumani uyobora umuryango wa Afurika yunze ubumwe. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame amenyesha ko rwose u Rwanda rwakumiriwe mu nama ya 22 isanzwe ya CEEAC yabaye ku itariki 25 Gashyantare 2023 i Kinshasa, biturutse ku mabwiriza Perezida Tshisekedi wayoboraga umuryango muri icyo gihe yatanze. Ubu bwumvikane buke rero ngo bushobora gukoma mu nkokora izindi mbaraga z'impande zitandukanye mu gushaka gukemura ibibazo by'umwuka mubi hagati y'u Rwanda na Kongo. Indi ngingo ikomeye yitezwe ko iza kuganirwaho muri iyi nama harimo ijyanye n'ubuyobozi bwa komisiyo ya CEEAC mu gihe manda y'itsinda riyobowe ubu izarangira tariki ya 31 Kanama. Bijyanye rero n'ihame ryo gusimburana ku buyobozi, Gilberto da Piedade Verissimo wa Angola azahererekanya ububasha n'umuntu ukomoka mu Burundi, bivugwa ko ari Albert Shingiro, minisitiri w'abanyamahanga, ariwe witezwe. Gusa indi myanya y'aba vice perezida hamwe n'abakomiseri batatu yo ni abantu bagenwa binyuze mu biganiro hagati y'ibihugu by'imyamuryango. Uko bihagaze ubu rero hagomba gutangwa kandidatire hagashyirwaho n'itsinda rigomba gutoranya abatsinze. Ibintu byose rero ngo bigomba kurangira mbere ya tariki 30 Kanama umwaka 2025. Yewe birumvikana cyane. Mu Burusiya byifashe bite rero? Uburusiya nabonye bwahinduye umuyonga. Umwe mu mijyi ikomeye cyane ni umujyi wa kabiri muri iki gihugu cya Ukraine. Nibura abantu bagera kuri 3 nibo bamaze gutangazwa ko bapfuye, abandi 17 barakomereka ni mu gitero gikomeye cyane cya drone y'Uburusiya yongeye kugaba ibitero muri uyu mujyi wa kabiri munini kuri witwa Kharkiv muri Ukraine.
Meya rero w'uyu mujyi wo muri Ukraine witwa Ihori Trehove yavuze ko mu ijoro rishyira kuwa gatandatu Uburusiya bwarashe muri uyu mujyi bukoresheje indege za drone 48 n'ibisasu bibiri bya misile hamwe n'ibisasu 4 bigendera mu kirere kure byangije bikomeye cyane iki kirere cya Ukraine. Ni ibitero byagabwe mu ijoro n'ubundi uyu Kharkiv, hano i Kharkiv nyine muri Ukraine. Rero ibitero byari bikubiye mu byiciro bitandukanye kuko byashwanyaguje bikomeye cyane uno mujyi. Amakuru aranavuga ko abagera kuri 6 bapfuye, 80 bagakomereka, niyo mibare ihari. Uburusiya bwatangaje ko ibyo bitero byari bigamije gusenya ibikorwa remezo by'igisirikare mu kwihimura ku bikorwa by'iterabwoba leta y'i Kiev yakoreye Uburusiya. Ibitero byabaye nyuma y'iminsi mike Ukraine igabye igitero cya drone gihambaye ku ndege z'intambara z'Uburusiya ku birindiro 4 by'igisirikare cy'Uburusiya mu gihugu cy'Uburusiya. Nibura indege za gisirikare zigera kuri 40 z'Uburusiya zarangijwe bikomeye cyane muri iki gitero cya Operation Speedwave. Yego, ni Operation Speedwave. Yego. Gusa rero inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika inzego z'ubutasi za Leta Zunze Ubumwe za Amerika ziravuga ko umubare w'indege warashwe nguri muto ko Ukraine yatangaje, mu gihe Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga w'Uburusiya we yavuze ko indege zarashwe zishobora gusanwa aho zitageze kuri 20, mu gihe Ukraine yavuzeyo 40. Yego. Hanyuma Minisiteri y'Ingabo mu Burusiya yatangaje ko ngo bahaye Ukraine amazina 640 y'imfungwa z'intambara bifuza ko bahererekanya, ariko iki gihugu bihanganye mu ntambara giterera agati mu ryinyo. Umuvugizi w'ingabo z'Uburusiya Lieutenant General Alexander Rozorin yatangaje ko ibikorwa byo guhererekanya imfungwa z'intambara bizaba birimo no gucyura imirambo 6,000 y'abanya-Ukraine baguye ku rugamba. Itangazo basohoye tariki ya 7 Kamena rigaragaza ko Ukraine itigeze itanga igihe ihererekanywa ry'imfungwa z'intambara rizabera. Amasezerano y'impande zombi zerutse kugirana ateganya ko bahererekanya abakomeretse, abarwaye bikomeye ndetse n'abafite imyaka iri munsi ya 25. Lieutenant General Zorin we wari mu itsinda muri ibi biganiro muri Turukiya yavuze ko kuwa gatanu bohereje imodoka zitwaye imibiri y'abasirikari 1212 bayigeza ahagomba kubera ihererekanywa, ndetse hari n'andi matsinda 4 y'imodoka ziteguye gutwara abandi, buri cyiciro kirimo abarenga 1200. Ibintu byarenze ukwemera, byoroshye n'akanagato cyane. Yes, ntabwo byigeze byoroha na gatoya. Hanyuma dukubita tubangura tubabwira ku bya Zelensky. Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine arashinjwa kunyereza amafaranga yagenewe imiryango y'abasirikare bapfiriye mu rugamba iki gihugu n'ubundi gihanganyemo n'Uburusiya. Ngo yayeguzemo inyubako mu bihugu bitandukanye i Burayi no muri Amerika. Rero Andriy Teryezenko wabaye umudipolomate wa Ukraine yatangaje ko Ukraine yapfushije abasirikare barenga miliyoni, kandi ko imiryango iri hagati y'ibihumbi 35,000 ariyo yahawe amafaranga. Ati Ukraine imaze gupfusha abasirikare barenga miliyoni. Nakubwira ko abapfuye bari hagati y'ibihumbi 35,000 na 65,000 nk'uko byemezwa n'amasoko atandukanye aribo bishyuriwe. Gusa Teryezenko we yakomeje agira ati Zelensky akikijwe na leta ye akikijwe na leta ye bibaye amafaranga bakayakoresha mu kugura inzu mu Bufaransa, Londres na Miami,
Artyom Dmytruk wabaye umudepite mu nteko ishinga amategeko ya Ukraine yagaragaje ko Zelensky adafite ubushake bwo kwakira imirambo y'abasirikare bishwe n'ingabo z'Uburusiya kuko abifitemo inyungu. Uyu witwa ngo ni Dmytruk nawe yagaragaje ko Zelensky ari we urya amafaranga y'imiryango y'abasirikare bapfiriye ku rugamba, ati bari gutwara amafaranga imiryango y'abishwe n'abakomeretse bagenewe. Rero Zelensky yikubira aya mafaranga arayiba. Mu gihe bivugwa ko Ukraine yapfushije abarenga miliyoni, Minisiteri y'Ingabo yo yemeza ko abasirikare b'Uburusiya bamaze gupfira ku rugamba kuva tariki ya 24 Gashyantare mu mwaka wa 2022 kugeza ku ya 7 Kamena uyu mwaka barenga 995 baguye mu rugamba. benshi cyane. Yego Rero umuriro watse hagati y'Uburusiya n'igihugu cy'Ubwongereza mu buryo buremereye cyane. Ambasaderi w'Uburusiya mu Bwongereza yashinjije bikomeye cyane iki gihugu mu kugira uruhare mu bitero bya drone Ukraine iherutse kugaba ku ndege z'intambara z'Uburusiya. Yavuze ko rero ibi bitero ngo ari ibikorwa by'Ubwongereza bishobora no kuba imbarutso y'intambara ya gatatu y'isi. Ambasaderi Andrew Karerini yaburiye iki gihugu cya Ukraine ngo kiri gukomeza kugegeza umuriro w'intambara y'Uburusiya na Ukraine. Avuga ko ubutegetsi bwa Kiev bugomba kwitwararika, ati ntibutume ibintu bigera ku ntambara ya gatatu y'isi. Drone zirenga 100 za Ukraine nizo zagabye igitero gikomeye cyane mu Burusiya mu mpera z'iki cyumweru dusoje, basenya indege z'intambara nk'uko twabivugaga zigera kuri 40 z'Uburusiya. Ni mu gitero rero perezida wa Ukraine Vladimir Zelensky yavuze ko iki gitero ngo byari ukwihimura. Ukraine yashinjije rero Ubwongereza ubwo yavugaga ko Ukraine itashoboraga kuba yari kugaba ibi bitero mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Ntabwo rero ngo nibaza niba Amerika ifitemo uruhare kuko perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yarabihakanye, avuga ko kugeza amagingo aya ngaya iki gihugu cy'Uburusiya na Ukraine bidakwiye kuba biri mu ntambara amagingo aya, bikwiye kuba byaranyarukiye mu nzira y'ibiganiro. Nubwo Putin we yavuze ko Zelensky naticara kumeza y'ibiganiro, Putin nawe nta muntu uzigera uhamubona, nta n'umwe. ntawe. Reka tubashimire cyane. Gushimire cyane bwana Nsanzimfura Jarimura. Akoze cyane bwana Fagi Kayinamura. Dushimire cyane abakunzi bacu. Amakuru n'ibiganiro byo kuri uyu muyoboro akabuza rwose nakagaruka.